Mi danas podižemo spomenik istini, profesiji i Đuru, Slavuju i Ranku Pereniću po 10. put. Ali mi danas, izvinite gospođo Perenić, izvinite porodice Slavuj, 10. put sahranjujemo naše kolege i znam da porodice, kolege, prijatelji ovu ploču doživljavaju kao jedini spomen između bivšeg života i nestanka. Nestali su profesionalci, nestali su očevi, nestali su ljudi i nema potoka i urvine u ovom kraju u koji nismo ušli nadajući se da ćemo pronaći zastavu 128 kojom su posljednji put viđeni na ovom mestu. Ovo što se dešava 10. put više nije mržnja, više nije osveta, više nije zavera ćutanja, više nije problem institucija. Ovo je zlo. Ovo je zlo koje gotovo 3. deceniju ruši spomenik nevinim ljudima. Šta će se desiti sa nama? Šta će se desiti sa ovim prostorom ako nemamo trunku samilosti za nevine, za profesionalce, za očeve, za dedove? Šta će se desiti sa svim ovim prostorom ako nemate hrabrosti u srcu i u sebi da kažete ostavite tu ploču koja razdvaja nestanak od života? Udruženje novinara Srbije ponavlja jednu te istu rečenicu. Tražimo ih i tražit ćemo ih dok nas bude. S druge strane, na zlo o kom govorim i o kom govorimo, odgovor je dao današnji dan. Odgovor je dao dečak Matija Perenić. Odgovor je dala Mila Vorgučić, devojčica koja je došla. Odgovor je dao jedan Dimitrije. Odgovor je dao drugi Dimitrije. Dragi moji, i prijatelji i neprijatelji, uzalud rušite istinu. Ona će progovoriti iz ovog kamena, iz ovih ploča, iz istine i nevinosti. Hvala beskrajno misiji OEBS-a, koja kontinuirano i u Beču i u Prištini i na raznim evropskim adresama svedoči koliko je važno da čuvamo istinu o nevinim ljudima i profesionalcima i o slobodnim ljudima. Nikada, nigde neće biti ništa dobro napravljeno ukoliko ta istina ne bude priznata. Ono što je još važno da kažem jeste da Udruženje novinara Srbije, bez obzira koliko se to nekad vidi ili ne vidi, na svim mogućim adresama Međunarodne federacije novinara, nastoji da ovu istinu, ne samo za Perenića i Slavuja, nego i za još 5 otetih i nestalih Srba i ubijenih Srba, 7 albanskih kolega, 3 stranih novinara koji su nestali, ponavlja, neće biti sreće na prostoru gde imate verovatno najviše ubijenih i otetih i nestalih novinara ako se te sudbine ne istraže. Tu je suština ovog problema. Izađite iz sebe, svedočite i kažite ljudi imaju pravo, makar na spomen ploču, ako smo im uzeli pravo na grob.